dalam satu persembahan bareng Yo ODP Music, Laksana Audio, SK Production, Mama Bintang, Mama Nok sayang, Mama Nok, sing paling cantik. Mama sini, sini, ayo. Dan mikirin abis, hobi kayak artis, bergaji sing manis, kayak Teletubbies. Pusing. Pakai mobil sidan, mobil hasil sewaan, hobi tinggi antingan, kayak wong edan. Spesial Mama Nok sayang. Ayo Mama Nok. Terima kasih. Belum. Sa. Mama Nok. Mama Nok. Mama Nok. Wajah kanting lan gawe bisa bososis ayo bososis 2000 badan pikir aduh gede pisan pantes si ayam jadi rebutan saban wong wadon trikunan nyawang sampian nimang si jeki jadi jagoan amau dan dikirim abis hobi kayak artis bergaji si manis kayak Teletubbies. Monggo AA Mama Nok, terima kasih. Mama Bintang. Mama Bintang lagi dong. Terus Mama Bintang sayang. Beri kurang inyong sampian wajah kanting. Mama Nok, bososis ayo dong. Bososis. Goyang. Badan pikir aduh gede pisan. Pantes si jeki jadi julukan. Saben wong wadon trikunan nyawang sampian nimang si jeki jadi jagoan. Mama Nok pakai mobil sidan, mobil hasil sewaan, hobi tinggi antingan, berita hitungan. Dan mikirin abis, hobi kayak artis, bergaji si manis, kayak Teletubbies. Udah? Mama katanya mau nyanyi. Mama lagi dong, Ma. Ayo. Nyanyi. Mau nyanyi dulu boleh? Ayo mau nyanyi nggak? Jadi nggak nyanyi nggak? Terima kasih ya Mama. Sehat-sehat. Oke, luar biasa, terima kasih matur supasiono sangat Mama Bintang.